Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syedalun yang bahagia Bandung. Puhaba. Nah, ni kalon video kan. Pu yang ka berlaku di Seramo Mekah saatnya dan pu yang kalau dirancang lewat Malik Mahmud dan lewat kelompok KPA ataupun PA. Pu yang ka diselenggarakan saatnya, pu yang kalau dipebut dipegah tanggal 15 dikena kibarkan bendera. Tapi pakon si Malik Mahmud haram jadah. Kadi helikopter kadi pelung. Nyan pu bala sedram doah. Pena lagi dipegah negalon. Nyan sabi kedodo dia awak nyan kadi mekap. Nyan bak kantu meligo. Kadi mekap. Nyan kadi mekap sabi kedodo nan kiban gemesu gemarit lecut ka pasilo. Yang kecut ka pasilo. Yang menyona urinong lagi yang bertegas. Berdengan karena Allah kepebut menyona ingat jasa pahlawan. Jasa bangsa Aceh yang kakerbun. Menyona ingat lagi yang menyona musiploh. Dro alhamdulillah. Tak gertuk. Tak perloh kelai balik. Cut ka pasilo. Yang kedro nu ponten. Kedro nu ponten cut ka pasilo. Tegas. Betul juga. Memang merasakan kedua nu. Pu yang lun pegah mungkin nalun hina. Kon nalun hina memang lun pu Bandung maju awak KPA. Wate lun kun kanya leh. Ya. Tapi menyona urang lagi-lagi drone juga mu padum roh. Nu putrebre kedih ka mtuah nu ungkapkan ka mtuah. Memang hana lom seliso dami MOU nyan. Hana pernah lom seliso dan hana pernah dilaksanakan. Juga mentuah laksanakan belagi dipegah yang belagi dipegah olehnya hana dipebut yang awaknya yang pegah juga melaksanakan liurung drone yang panena cit pengkhianat yang cit Fir'un yang si Malik Mahmud cit Fir'un yang cit haram jadah yang hanam tatune keturunan pi hanam tatune bijih buka dijak mat nanggro. Dikiban perang tan metom di dengar subrehan. Dipap ma dipegah habar bu. Cok demi MOU. Racun tengkuasan Muhammad ditiro. Anu bajung. Bijih Fir'un. Haram jadah. Yang kam tepat nganti breo. Kapayah pelung payah puik ho. Yang tang ku dengar kadi puplung UKKA. Kadi puplung kadi puik helikopter lampap ma kapayah pelung. Lu pegah puik bendera tanggal 15. Ti breo pegah tanggal 15. Puik bendera. Ti Malik Mahmud haram jadah karyakan moge. Nyancok papma ke hino. Tabi kedodo ke kakamkap jino. Kakamkap tabi kedodo ke. Ada na yang jujur dalam PA-nya katakan. Han kabi bersuara. Yang model-model lagi nyangka. Ante PKI kuasa nanggro. Hanam tatune ketunan dijak mat kuasa. Mudkiban subde tan Timalik Mahmud Fir'un haram jadah laknatillah kafe palihan. Fir'un nanu bajing yang kafe. Awak poh bangsa Aceh. Awak poh Tengku Hasan Muhammad ditiro. Menansit. Sim Zakir Manaf yana. Taban ci dawa angka cok dami yang kalih teken dami MOU nya. Taban. Hanasa sedram tua. Jadi nyo kalih ni kalon tanggal 15 uronyo di sinan di Aceh. Pu yang ka terjadi di kantu Meligo sedram tua. Kan kalon kan di Mekap sabi grodo di. Yang di Mekap. Karena salah bak dipubut, salah bak dilaksanakan. Dan pu yang na dipegah di menjanji hanatom pernah ditepati. Yang na haba rancang isu-isu bi semangat kebangsa Aceh, bi harapan kebangsa Aceh. Bi janji, mepluh-pluh janji, meribai janji bi ka. Tapi saboh ke hana ka tepati hai binatang palih. Ante PKI jak kuasa nanggro. Watelun pegah sedram tuah urung don nu pubengih kelun. Tenak lun. Maka menyo urung drone mentong lebih suara ke awaknya.
ke PA, ke PNA, ke PDA, ke SIRA. Hana suah menancit. Lun pegah lun kapkan cit ke awaknya. Awak ASNLF kan. Awak tam. Hana payah bi suara. Ya, hana suah bi suara. Ya, bi suara ino toh yang betul-betul dengan karena Allah yang menteng setia ke perjuangan AM. Sikrung belah 76 yang kenyan ikut cedera tuah. Nya ke awak jak pegak-pegak kelompoknya. You jak lead saya gede yang. Awak temipai ya. Ya, awak temipai ya cedera tuah. Jadi lun harapkan si Godri kepada cedera lun bangsa Aceh yang lun sangat gasih, yang lun sangat sayang. Jadi si Godri lun himbaukan baik le nebi suara cedera tuah. So mentong yang kena calon ro ke gubernur, ke wakil gubernur, ke anggotanya, ke anggota jih atuh nama anggota hewan berhalanya tetap saban cedera tuah, tetap dipasoi dalam punggung. Ditariknya urung-urung yang kahayu, urung yang kagelar kena ditarik dalamnya lagi Haji Umar, ya, lagi sonan sonan ya Rafli, yang tengku yang tim pajuh proposal, yang tim dengong nggih kena, yang ketengku lagi nyan, yang kenyan awaknya yang bi suara ya, yang pekong menancit yang terimong damai. Nah sebahagian haram jadah PA, yang sebahagian pinaci yang bangsat. Tanya tanik mati mentong damai pun tanik mati teman, tanik mati atuh hanu darah syuhada, atuh hanu yatim piatu, atuh hinong duafa du. Yang katanya kata pegaut ma atuh, kata mencuca atuh kerenda. Dah binatang palih. Gasih hanale sayang hanapat le didu. Alih pane bijeh jak kuasa nangro inda tuke. Alih pane bijeh kadi mencuca memang kaduh kenyataan. Kaduh kenyataan memang pu yang kadi pebut le awak cok damai MOU. Awak kelabe ya Tengku Hasan Muhammad ditiro. Perti haram jadah poh bangsa cit. Perti ara gate lo. Bukajit menyomanan cedram tuah terimong nasih berai datat. Napa mah habusi. Ya nabusi karena hana yang musuh dengan hana ni musuh dengan masyarakat Aceh. Dengan bangsa Aceh lun hana lun musuh, tapi menyorong drone tuna lun ilun tetap menyohai lun tun tetap lun tuna gasa niba drone tuna lun. Yang kemenang ilun menyohana tuna aku hana pole ya hin kurung drone. Drone ni tuna lun ya bila urung dalim nyan kawajar. Ngan kawajar saja. Urung bila urung dalim ci poh li nabi kon mutuna kon musrapa pi. Urung dalim nyan kon urung kamu syrik, urung kamu nafik. Nya urung dalim nyan. Urung pedua Allah. Urung mekat ayat Allah. Yang na wate mudakwah. Sunnahnya sunnah haji. Ya, menyepekong hukum pod Allah mesti dotan. Tak pegah yang na serapa lulun pi. Wate lun pegah. Nyokenyo yang boleh lun pegah tiga tu hai cedram tuah jadi bekli nebi suara. Pu berangkap kalinya pertahankan necok Aceh merdeka. Bek ni sia-siakan nyawang bangsa Aceh. Bek ni sia-siakan nyawang suara cedram tuah. Bukajit menyomanan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.